koso kau idawai nak kesakar open mankam nak buat hari ni kisni kiwarawan kemat kawasan kawakado kawan yang idabui kata to wadawat nak kesakar kamjuk nak kesakar India wacna to pi yang kata ke small scale mining policy lani kata ke lani kata ke konkret kam hai yang ke kimu yang hewa dayui lani de TV moto kejantia mango kawi na katan kawa haspatam hayang yang muyong nado arda kaso nado orang thangika daka National Green Tribunal the bongi yungisan the bongi snong kita kiwada do jingkerman kiwada do jingtoy neba rachapta ha fuja nete da mana yui yakni ke jingla yakni ke sarkar hewara house name arzar abui the permit awa yakawi kaan kuwato uno lada kino kiwa kwa ukra umla yang ni moyong habem kamgi yakatha ko he hadu chispa hektar kami hetau pun kemengo yaki padba hetau pun kemengo i dapat siang si penbanggo nepa chispa hektar iu yok ba lalu dagi het sapan lalu kita lagi kemai kepo habis pak yang kepa ini yang i kejantan nasional council dari le dapat cari le oto kilat dari cari le waki chnat mining dari le ucap chief minister udawa dan tawa lakan nu teligi sedang ki wadalai kadi kecing dawa dan ne tang haka kot haka sela tang haka jongmet haduk kami pemangkam ko nete daw lembaga ni ke safe champion mission kami ke mission debo ya kami ke mat kawasan wadawa ina kusaka open command lene kam ya kami ke small mining policy kerkom kimu yang dak wakian kamtam ye ikirit kiria ye ikian kiria kiwara yo untoi lengba jingkra yang ni moyong kini tak kisan tuli kimat kiwa ile boi hapok kani commission yo pengrekam yo jingtoi kamtan ye kiwan den wakiwo manden nete daw kani ke safe janta mission haini por hagni ke chlong panggoya ke jingkar chan ko pura napi kamtam ki we kesian ki be ki pa ki kon kendro ki nong ilam chlong ki we chlong ki nong ilam sen banong ki uper wo kutan lambi ya kani ke safe janta mission nevita imintoy ye ihi ki kon gari lom jantia kami to ka jingkar pat liang i Wato lumba kani ke safe janta mission ulah ke jinglan ti ke yong i pani ne pi ke jingkan ko pura o kertan lang pi wo am lang pi ke jing am lang ke yong pi e bor in sen go i cikat de minta yo i yang inang chat chiru ko ku do na tre gunda na jrom ulah pi ke jing mission wa santli ki mat ki wadawai to yo i pun santli duili ki ten ke kompleks di jarbon tekam kecing matang genta kini kesif janja mission tekap tuyuk lo ya kinong kelang ki uper na yang ke jensi yang ke jesen jensu gua kena ke wiki perlo kiwa emlang ini tekerpan le epi sajisen kiwa kwa au yang bertalang kiwa kwa au jingklang terpadi piu siapa piu wan sekemat sini Ui betul yang pi nevita apun siang pi kemat yang hajrong yang kini kisam tadi kiman kakam ijikwa yang pi tekat tu yang kelam koi dau mahami uman la presiden yang ke JLC Western Zone Konungkong cha kublai yau sarman kau waman kamu sungkuna yongi wada pelai kini kejing yelang yongi kini kejing yelang keyong ini mango kau emkam ha ni bentai yang kejai bru wageri yang ini
kamjo le yo presiden rangba ini kamjo di JSU wa kilok wa JSM wa gi HNYM te priang sem hai pi doang sengran pi hari ni por te kamjo le ye pi ki perlok prajor ki wei chong yau chong ha ki wan yau wan ham ngai skema sem hai ye cha i chibet chipor dan hi ha kani ke klip mat ne bentau ye tai ne bentau ye pemi ye ki bot ye ka mudia ke yong i ne bentau peni mi ke jaj bru yong i sem hai ki tu chong dai le la dem ye pi am lang he ni le pencha ki skor pen ap ki skor ki yong pi khana param man poi pi se yung man poi pi se chuan yo man ki wi kit bok kit rubiang ne benta ke ni ke jing ya peman ikam ke ni ke program ke jing mentoi ke yong ki khon ki ti ki yong pi ki yong i kamjo le ye ki em churot chikir ki tu ki lek por sampai wan hini ye ni ya ye ni ye chai ka tu ran hi ki por te ko ning kong nan cha kwa wi khuble ya kedor bat chong tumpang yang siang joy udah ego galati hakni gapor upen em kam ini tau ne benta ule ye kini ke program ko em kam jo le ye ke sing right joy khuble ki umie de wong hadok ate udah piang gi hakni ki tau gi yong ki udah yo peman ye selok le ne pemi ye kini program hakni ga sandali kima jo le ye pi waro ki pejba chwau pecak katukat ni na benta kini sandali kimat kamu ada siau pi wada dak pembena ucerman kimat ki UMKM dan hi sandali kau nengkong gesnya pi wa ong cerman na ke benta wa penklan ya ke JSDC ke teman ke district council yang ke Jantiahil ha untuk kau lek bet lene untuk kau lek iwan kini dah berkat jenai ka lakat no teli kisnan cua ulek ye kini kimak tu penan kami hari ni kepo ne benta yang gejat sekiat tip pipi untuk ke Jantiahil na andai kipo man go sekiat kete ke Jantiahil tok ku benanam ku M6 ku em buram ku tip ke pertai haklen ke saudong pelun yang ke pertai ku widok ke Jantiahil keki ka ku wahe ku yar umye de tang butai nari pnar cari dekar jo onggi kata ne te dau nga ongi pi ha kini por sau kmen ni jibon la da pai la da kenmowi ya kejing ya ke story yang i ke Jantia hendak sau si duani lerapai ke story ke Jantia kata man go yokam sedokku sia amrong yi kamano sia amrong i wata wa yo i ye kejat sia kan kejat de kat kejat ha ke tu par yo ye kejat yo ye district council ha pergi ke jingile hendak sia amrong i wa phela kateman gini gejak kam keleng kendah kam tu keleng kau lai doi tip i hewan hewan nok i em kejing ten kejing ma saksi wang tang jaket usap i wadana ka ngam umna emi kat kamu mana te kam keleng kendah keleng kian untuk gejak sak sangga putui nyai dah ngawang ipi geni gejat mangga kat kami krek kami yang kam keleng genda kenam don hi han peya kejat ke district council itu sekiat kat kamwa jingtip ke yong i to uman bahaka kawa kerpang neba ladok na ga ri india yurok kuwi de ebor haka da pengkuk bor haka Sapla, nalaro pengkobor ikam yang kam emi, datang upun kakon dan datang guru yurim yung datang ki katau trong kau saki, kebor haki, mereka kebor yang kim emi, lada kami, ngada yo,
yang ko em buram u em kebor haka kam kejat kam ke district council yang hete dau ngawang ini kini ki pro ki wo kre hata kejat ke district council yang ong gerpat sabai kerngit dia kriat dam lara kam ni sao seram yo seram upai ya kejing le yang pi upen akbo don hi sekat merak ki ngayo jing yo nga seduk merak ki dan kerembot le du ule ki uim ki ta gi ya atas stok don hi ikam yang ki men hi itu sikit kam ke saya konsel ki no kit kam dai to ulai ki kam wa kre upa daloi itu sikit hauman ki kam di MDC to kre ki kam kre upa daloi upat usencha hawarok kuwi ke district council ikam yang kiwan ulek ki kam ki bru ki ukre opres umem ke tege yada ho chiep lene humo maru bo kendau lene ki den ki set lene upun wang yang teri yang lene bru yang ai sao si wang lada kam ni uman ti ngaklam da kan tho ye ki udak man lene ya ki wadaman ngagani ongo lada kam ni bai dau poi ki por dau ya ki wo piwi dau poi ki por dau ya tem wo piwi neti dau ha chwau poi kam gi de gi jai snau ba wa dau man MDC le ni le wa daman le to sao tho lada ram le pni mi gi jai bro sao si wong hai tentenya akiyam tu tang madaram di MDC sekian MD kata kejin krek dia mungkin idau ne ba MD krek di pot man MDC gila ne dau ma ong la da kam ni ba dau yap chuk chuk ki bru ki ong ki rengkai pat ki cabordar lane hakino kido benta iwadang hak hapok ke district council yang kat no ngot ki mesin bru wadok ne bentai wale ke district council ngau ong ba ong ba kenapa kat hawa kat tu kejingi kerja pot kerja angam duk siau li pen email ko aku kamu kelab kamu kelab berai ne de dau rai dak pensawai yo pempai dai sekolah KUM hitai ngah lada kam ni bai ngau wanga lada kelab bai ki kam ni dau poi ki por untuk dau sang si ki ila dau sang si ki ne de dau ma ong hidi chuau pengklan lada gini ki mak sandeli upoi lada kejai jadi silam klan go ngrekam ne de dau boi ko nung kong untuk pengklan ni kejat na sang si au yo man ngam ni terse ko a muki wong ne bentai tu dang bun ki perlok ki wei klam na ka benta ni ka phang ne de dau ma ong sa ka je mut ne benta yong ni ka ko ar ka poin ko ar ne benta yong ka tai ka ko pum sia no ya ka anthem ko de chak ta ini de ne benta ka riam tradisional yong i da em ka video na ka mi ka anthem hete ka mi ka anthem pun kim phuyo ka jan ne ba ai tu por em ka jingi khon wa ki JSU wa ki Jantia National Council ha tu ko por de ye khon tenge ne benta yong tu da pensenge eka tang haden nu pensenge eka suki jarjar memde wo pemi doan wo peme tu ne de dau mot nga ong em ka jumot chelendek hetel sekiat kakam gigaro wa ki khasi em he tu tradisional yang ki ke riam yang ki ke baik tenra yang ki em ga iktin yang ki keruai itu ne bentau ne yana berta dan kadio kata ha ka janji helangi man ga arsap em ke jenggot to kiwi ki ar katuran hi ki wa hekle nyawa ma hami kan chwat wara ne benta yang gari yang jat bru yang i ya boy dau silat dia dia bon gi bru kan chwat snyao yo chwa sinen ne te dau saba yang renti kadai pila da i pumpsia ya ketega ya ni ga kamu ongama kamu ni ga ku kepenguar pumpsia ya ka dak
Apa yang state Meghalaya, kamu yo garo, kamu yo inkasi. Ngawai pila ta penim gi kini kejak bru yang idau im ga. Keri yang idau im ga. Yosar em ga plan ko chunde. Ngawanga ne benta. Kedua Sri Konsil itu por 8,000 bumi. Dapiang gi sekiat kam kedak thok apa yang gerilung jantia yang i. Nanti bila kam ga abi si. Ngawang epi ya ketua dak thok yang i. Dapiang gi tang wa sao si uang. Nagaru piang gi suki gi kiau. Mem yi le ginado arjar bumi hado kata. Memu penem kam gika umpoi gale kam ke state mot kam ke dak thok ku em hapok yang ke Meghalaya ini dang ne bego ku sakting tekerpat yiki tu gi uchong supi ham chong narare hapok yang tu gajak iya boy yo urbi neba ke tu sia bikam gajak hanman ko geleng kenda ladi ile ore pila da urbi ki kon gi ti yang pi dau em gi ham mundur motok duk ia pi don hi depiang pi dau plak pi na kini ke pertai henrei perkat ikan kti yang pi da ke jing les tin yang pi hau em pi ke bor dau nok pi ki kon ki yang pi dau man pi ke ucap ben lendang hapok apateng ke yang pi na ke jing lek yang pi ngawang ke sepat umie wara ko ukubur ye pi katwa kejat bru man gogoya katwa geri lum jatiang iman gogoya teh nega te kedau ngau Allah ya kadile mchong klikti ya kadile mchong klikti dau pudin cucuri wewa laram dia laram priang kinong priang ku em hakabor i dau em kabor i wadau poi curi asausi dan sagawi gapon kuah oklam direct Jepang gani gapon kule na benta tungkam tungjang kemat bau ini dari benta kemat ubo ini dari benta yang ke factory dawan lipat i dan cam sekian i wato kinong krek hitai kamu ong cerman tene em duk cipau pesan doni tangwa sau si wang kikerdan gibru hetai ki wanabar yang ke state Meghalaya kikerdan wa krek hetai mangi kam kikerdan hi kon kiti yang ke rilom jantia yang i sau si wang ile gidi ki rilom kon rilom jantia yang i in gi duk hedai tat la sang thoi pi hayong yang kiba im gi kam gi dai tat ne gi dai cha tang di kelas yang kiki wada tok sap ukrek di hak komputer tok sap ukrek di po office tok sap ukrek di hak gigi woro ne bentai factory tersam siwang mot kedile kawi ku to kejeng lestin naka len kendai keleng kendai wala ini le em pat ko yegi kon gikti yoka ne ba ke NOC itbi woto na kata ga len kendai wa e yegi factory kamu don hi ya ketuga NOC wujna putri tawa mem nan wongki keni kejing mentoi nuan perkat ini bentai kon gikti perkat don hi gido ye kita kadia kelok yo kadia odon hi mem perkat ini bentai kon yoki ngamau ngau boro mangam tao mut da thau kulum nam be ne bentai woto dia minta untuk yaki kon gila mem berkat itu kan ikidon ngawang ipi kad hagatai le pumpur sekiat kam nuksa yo yang ajak kuliah barbar emhi mucikipong lene cikino kino tak do kad factory dalara mandakali bi hila ong kimtip ngam ngayong tip neba itu gibru itu lek ki udah pas komputer ki kena yang rilom dan cek ki udah pas komputer kam jo le madah kena guna bentau krek ki keni u pentlat ajmiu action ngagani wanga lada kam ni mpoi kerpat ye pi ki ban ba yang ile sel ba ye teli to mani ki
yak sok tilang wei ham ap wato nei benta EMI haka sen balan kamu detipi kerjaan sini ham siau selajong ngawong epi hepar menjua kibru yang i dang lukiang nongba kim em kete kesnyau kur kesnyau jat mem kete kesnyau kur kesnyau jat kin te kam kena kerja hepar yang lukiang nongba manu kau pelawat yang i desak kedong hai kete kibru ki suam baik kipreng heke hepar diok kikwem yo kejat yang kiang nongba kejat nongba hete por ki pli le detin boy i dau kem dau ro te le yo ai ko kem ni bai ki kedong ki te por ki pi yo je ke yong lang do de kedok ko yo kiang nongba de man go de pembiang go u pusum u pensat yo kiang nongba em kata ke sing sa ko go mau mi yong nongba de yo hadu ni te ke yong kendia de pliang go yang dia piang go ko kiang namba nei ni na oi pi bai ba ham sa phla to iu ke sen yong i to nia sao ba ye sunran lang wi to sao ba e ke jing kersani yo job ye ke ni jing thu nei benta ke jai bru nei benta ri jan ri lum jan chiang to lai ba direct chikamat ko khado nei benta ke tai kamat ko khado da tipi nei benta ke ni to ku em kam ba ku jok khi ba ki bru ga barbar re man go kumjo urlang hawa kejak detik pina pungkup na kebenta na do ne India surga India Henry ya katai ne benta umoyong ne benta umoyong kam ye go yikon ni do watla ni do wakerna ni do akhlak ni do akhlak ngawai pi katai kemat katai ko yo pi tu hawa keni thao ko wa ongi ke jingkwa ke yongi yo umani u yo im pi yu to mo yong ki kien ki diu nto dok kite ki u he nto dok kite ki mahajon nto dok kite dak klor nto dok kite ki wa em ni spa bhau ku em chpa ligi dampar ci apa ligi gerigi bunjat ngai kerpat ini renta sajisen kerpat yang desek konsultan ye kra ne renta yang ngani ye kon yo in kejat bru yang i kekam man ngate ne renta mu yang de yo pi ki bru yang i de man ki kena ki wongap ha bun yang ki jingop ne benta em ki em khan ngawama ya kita em spa patan ile kile wam sao thok ki kerpat ya keniga jat ke yongi bat ya ke sarkari kamjo kerpat e kau to pengkrek kam no kau yo no iu ki moyon wat u kien lu dio kamu jo ki men chua kamu jo kre men chua lara kam ni ngawai pi dau em jingma ya ke jai brunong ya ki kon ti yong i la ke chuan poin nto wato kakang uman ke te yo sekian asap sekian ne benta upnyo kre muyo ne benta ki em ya ke bor kam te do ni nagliang nga chipun dang e dang bon ki wa e jumot kuble chipun ye pi ki pai ba waro wa de sendran lang pi ni kuble chipun ublai ukur ku pi ha ki u chondai la ne ki u em lang ni la yo pi uman kam gadak ku sepat yo duai lang pi man poi bi yung sesem yo uman ku khlang bot we kon ne benta ni kiman kuble chipun ngai skem u blai u em lang wi yo poi ka thong ha ki ni kimat ki u de poi kuble chipun kuble chipun yo ba kami pemon itu jingkelam pi kiwa am jingmut ta kenang waya ulai u kota ya kepor ta ibu ulai nang potong tau nang kui pi mahame nang yo supi nang yo por supi susu e kami di jingkelam ta katu kursendon yo ba nanjan khar man la vice president yo agency CEC
wan jingklam hat jenita yo iklam da ma nil mukim ma la acting general secretary nyoka JSU yo te nokong nucap penpawi ya gaji sinyambu gua kru ya uplai unong bo nong tau ura i kam kini galat hagu yo i upres nyau pajba ya kani ka safe jantia mission gora penwandur daga jantia national council te hijui porla ai kubleyo ya pigi paranong yalam sen balang nado kidkot yang ga JSU JSM HMYM bakar pange ke jingkuble ya presiden rangba yang i wat haperdi yejing citom yang lebet dang yu wo em lang i de kerpange ya secretary yang i la ai kuble kerpang ya pi nado kidkot gua pher gua senran lang in ngi nado kidkot yang JSU JSM bat HMYM Patam kamtam kini alam yang kejantia National Council. Tehari ni por kuat waklam. Lalu pemak napi di pajba ginong chongdai di kemai gari. Hoyo lese bagini kejayan yalang yangi. Manukam ke jingtut yapi. Yo lese yagi tu wa chongdai le manukam ke jingtut yapi. Henry impuayu wo senyau pi ya ketika jing senyau manukam ke jingtut. Henry inge ye dau penmani ya gani. The Safe Jantia Mission kam ke Jantia National Council IMI ya ketika jing senyau pia. Naimeta keri wo ke jai bro. Tehat wau jamat chakmat. Nai meta gini ke jingklam jing mai pang yonga kwa o wo bo ke jingli ge yega ke tega district council kwa o bo jingli ya pi pajba wei kwa he ole wong ge yega ke tega district council nu le go nai denta yonga yongpi khajak kwa wo dong chadin wa house nem Cijar kedis Pak Sumpanyau Hadin kajing elak nur ke sarkar pareng ya ke persentar ya ke India haginong India padau house nem cijar kedis Pak Supopra ke India dayok ko ya ke persentar walai nur komat independence hagitu dipor kamte di persentar yang ukasi penar Nadok jiran bak cenong kidaloi kisin kihima daya sogi waga sarkar India nadok gitu dipor rengkat ke siau cai waktu waga sarkar India da ego ya ga district council kau ya da kerpang ya ki an boncet tu em hapok ke siksidu hedai ne si ngasnya si woyo waga district council mango penban gendam lam luti Wanra ya di barjela, di wantrai wanta hapok ke kain jantia i kamtam paiba ngakwa oklam ni po. Lada pai pi hagi kain jantia is yang i, bombay on east, bombay on west, on jantia. Satu di kop factory, guwan pantum plasma, ya gadong kain, ya gad district yang i. Lada pai pi hagi kain notchong, satu di company go pair, guwanra dagi Juwanda nabar hile kita di MDC hile kita di this council hile emoga ai 16 wante lakam yakam gini jiwan bu hai chnang bu wante ni iga spa pro yakam yang gyoi hapo jantia ikam jantia national council emi ga ting siapia kuwachor nai benta hau ipai yak jiwan gini spa yak jiwan bu hai chnang yang di barjela karokan te pajba nawo onga upang pi jing kercham ila do ni swiss dangi ka sengwa nangkong ga tari gua nangkong dangi ya gani ga safe jantia mission hago movie leni satmat kam jing pensnya ko pajba hakal leni sodong sokun yang geri long jantia wo yada wo yale wo yakum yang ni jindawa lada im yoi yang ni jindawa Yo let's say boy Hamadan idaw yadati what ekipor yung kaain de. Karo
Ibrahim Sansnam Kiwadagam Penbet Yapiyana Kami Wakau do teme Kenang yo in the pateng Kenang yo in the jaibru Biyong in Ina wapi kenang jaintia Lagam ke jimba kene dai Ugamu myu bak kene i Kimi kita bro kim ye bak kene yang i Kat ke jingwan bu hai senong ye bar jela Yo wan penjat ye kemariang Hagi tan istantia Na you said hey Lara hachi sen si uman bi kita di cement factory uman bi kita di kedam kita di pum uwan lagi coke factory it's now yudi kap makam te na benjoro ye kita di nong ni khamat you chong hapo district council you IMC patar yaki uwan saiki sankam ki uwan da business hapo ke dong the time yongi ngahani ka por pai ba wo ongo I hadon ni si dang baik sepak dang baik tahu hitam ginong chong chong one we want candidate MDC wat tang am tibu ta uta dang yo chong hitai po district council kam nu tibu pen am kam ye kata ga an wada tip dak sorkar India wada kubor hapo yang ga sik side husiar pat ba ujet kam tam ye ginong nikmat lah Om tok kelam ini ongop kelam politik semua henry kuntup lang dalam lai kam kita yo sore yo lesi bagi jingklam yang aman gut watut dengan kam pesau tok pai bai hani po ke chuja ke chupliang ke hok yang pi wo mesti ngawi wo tibu bodok kucu wat pi go kamagari wat pi go chongdai imsi mala boy hagu wi si wat ki par jala do em hok yu wo kamagari wo kene e jak po yo i pi hun pi pai ba now over dalele iwang huni dengan kuat kelam yang ini kepang wanang kong nang hi em ngene ngalam tu daw kelam chu dan nei tai daw ngapu hakmat do jadi gejing yele yang i ngam gejantian national council wong kut ko gejing pesna tu pai ba do hinia so juai wong kut ko do hak clear headquarter dong i jadi gejing sna tu pai ba ulai hak leng kerilum jantia kenang wi pai ba yuk sna tu chedi ya ga yela gejing amnot yang the JLC jantia national council itam jisno yalam seng balang ium yedi ukun wam yedi cha ya gejing cha yu rot ya gejing cha yu ben ya gejing cha le bor hapo put sam laga pai bi the district council emgo ha Assam laga pai bi the district council emgo ha Tripura laga pai bi the district council ha Mizoram le em ga an wa depan kupar garpang ye igi relom haipor wa sarkar India yogo ya geri wa paka house names chijar dispak supra nei tai daw ke JHDC kedaki perca to kamango kanggo wina ya district council wa tlot go em anya da igi pat non chong chong yang geri lom jantia kalau kamte itam ke JLC ium ye kun wam ye pat mat wam ye do chong tia hemre em kami nakani safe jantia mission upen mandor upersnyato yagi ikhtiar yaga bor yang district council nei tai daw pat ba im kami yapi langwaro busnyato ti boga bor yang bai sansen da tok por upen bet bro lani wo yalam bakla dagi pisah dagi sepak kau em kami wajib yang gendong nikmat yo em yang jing snau pia pad em kami la wajib yang kita gendong yalam tiwa yuba yang lengkor jong gi rayot jong gi kon rilom jantia bro obi dengan kuat dia cim yang kopor duduk ini hikenten wane si sedang yang ini save jantia mission ini pok sordwai henry wongkut to dogon ni terpat ya pi wo ai pi gejing kercam timun tidia hago mufi chatmat nei benda kini save jantia mission san teligemat ko emta wo plai wo em lang wai wat pi pai ba wo duai yu ye yu le kini ni wono jitmu nei tau perung pra ya ke jantia hills em kami perpuita do ini kita ni ngak haja ko blei sibun ko blei ci jaro sebut ni oba nangjan kan ya gitu jingklam yang pi Oscar jingklam yang pi ko kia jingmut ngai jan lumbai tu jingklam yang pi
ka JCDC le jan nong pai skor yo ka ko play sibun i ublai tri nong bun thau rang i bor su pi rang yo su pi ya ki kam gini jengmut nang i bi sa pat tu yo ye kelam na ma nil mukim ma na ting jelas ketri yang ka Jantia Student Union aden ite raw yo i no ma he hok sepo uma presiden yang ka JSM Western Region. Chairman wa pelai gariga program Jantia Safe Mission human le Public Secretary yang ga Jantia National Council kublai le yaki parlok sen bhalang nado JSU JSM JNC kamtam yaki JNC kobiu jengai ni benta kamun pen kersutia yaki kon gerilum Jantia ni benta tibi kamun maya kamun tip yaki dustur yang i kublai le Presiden Rangba yang ke Jantia National Council pada berdim cai nang tang dai yiu emlang in di kesni kublai yawaro ki perlok sen bahalang ki wada em kata kebenta ko kia hejing itu kamon tenrong ni kamon pembanduri ya ka Jantia Wamia yang ngadin wadiyo ya ka ni kesiti wan na Jantia National Council ni benta ugerchan ni benta kamon pembanduri ya ka ni gimat ki wada buk sandali nei bah wada yoi kijing cha yo ben kijing cha e ben hejing itu waga Jantia yang lada pai chi sokar yu menchwa yu ya ka 6 chidel wa ya ka JHEDC ni bah lada khain bai nto ku besuk yo ya ka JHEDC nto ku besuk yo ya ka JHEDC tangwa kat ke di government go em kan ni ngayo sedang yu penbiar sedang yu leklet hejing itu wakani gabor ko da udah pai bi pok jelam di halia yo emi legally district council emi garo kasi Jantia ki kasi em gi ab hunding mit MDC ki Jantia la em gi ab hunding mit MDC ki kasi em gi li pondru ki kasi em gi ab so gi MLA nyau gi MLA ho pai te ki sokar ko rim matwak kan kerpang sekiat ki gani hima Jantia ngabon sen jo berkat aspan gani history Jantia yang bon sen le ki wan bagawan go bi bagawi ke judge bro how em go ye kata ke judge bro em gale ke history em gale ke kot hendrai siap komen tip kan ni to em gi bro yo jengai ki wo tri ki wo tho ijing to kamon sedang ke Jantia kamon man ke Jantia macwa daumi go harais katukan ni teli kisnem mestet man kewi mang de wo to wan ini te lain ni te hendrai ngale emmo hagate ke benta go kamon le research ne benta penbi ye kataga kam ke jingi jingmut yu penbi ye kataga kot ke history yang ke Jantia yang ro wi te hagani ko por ngam chimri ko por cibun kam ke jingi pachat jingmut he jingi to ke di sangali ki mission jang bo de bo de Jantia National Council kublai ye ke Jantia National Council kau dah perkat jengai kamon tenrong kamon pensa ye gini gisandali gimat QM kam hdo kate ni benta tenrong ye ke Jantia yang ni benta kamon pengklan ye ke JHEDC ke jingi jingmut yang ngabon sen bahajo perkat ye ke JHEDC ngaju ku awm ga Arts and Cultural Department dan ikam kenja Department Port District Council yang Jantia ketika Arts and Cultural Department to ke department ku pat kerpang na benta ke dustur ke rukomim kenang ulai bakala nei benta ke lawai ke pateng yang hadin budawan nei bah kate yutip ke history Jantia hadin ki thume gudawan kamtam mo de bot igani ki dustur gan gani ki western
manggo ye ni te tau kam ke jingi jimbun ngajuk wa bahau MK Arts and Cultural Department apo JCDC ketika Arts and Cultural Department government to sanction gina bentai di pos upai dukat ya ke dustur ko kerpang yang i gijantia bunsen le ngahau poi supo karbi Anglong District Council di Mahaso District Council Khasi Hills District Council bunsen ngaju yogi MV ketika ke benda ko kamon penmi revenue ho pai kam di Mahaso MV Falcon Festival ko Ukraine ko tip kita dustur yang ki wat hak festival yang ki la jo chnagi ya kita gi rukom man ke yang ki baju praktis ki hak dustur yang ki au phai je Khasi Hills District Council ki em gi monolith festival kata monolith festival la ko pensak mo ya kita mo bena ki em hapo Khasi Jaintia yang ni hapo kita mo bena bonsen jo chnagi di yung trap jo chnagi le yu harukam ni benta kring ya gini ki foreign tourism ki uban chiniga region i gotip ya to i emi ge kam kini ga dustur ko kerpang ko blai de i te hijinga to waga tin penarang i hijinga to waga tin penarang i ka kam kate to da em ga po me jang district council de tip ya ka kam to wi ne ga tin henry ngajo syang CEO ong to bon gi para Meghalaya yang hadin mo yogi wa mi iktin panar jumi diktin penpia jai bro pijo berkapi mi iktin panar man pia jai bro mo hawi emi naga jong ke dustur hawi emi naga jong ke rukom im ke rukom sab ke rukom kelam ke rukom praktis ni hagiwan giwan gibenta ngabun sin ngajuk kemenna kamu jong gi hawa im gaktin im history im jai bro nada yap ketin yap history yap kejat bro nete tahu jok pensau si ko yang bunsin penagi para penar yang i jok percak ite lada percak digi kejat bro ngamam siau si hadok kate tang bunsin hi homi ikin penar ju mi dikin tin pia jat bro han pia homi ikin yang i pia mo kejat bro i emi de jingi teli ho emi ledeli kejat bro ho emi ledeli ke Khasi Jaintia Angaro ijo kemen ni tahu emi laga jong ka sap hendrai ju ya teli giwon gijing yang gejat bro yang gejelam Meghalaya yang i ni te daw hadin waga jesu de yu go wa wai gi ke Meghalaya game sa Garu Hills try da ho poya ga Khasi anthem Garu anthem mi giktin Khasi Garu poy haga Jaintia anthem penmi gidiom pareng penyum em sub nyau gi je gejat bur Jaintia kamtam je gitu ginong mi kmat jong i ginong chnaa jong i go em sekretariat msnyau ram msnyau po gi woto ba mana po ya ktin Jaintia pemi gi diktin penar diktin pereng ile kelam pereng mo i ngasnyau i jong penar kelami mendengar trai kam non mi kmat ngasnyau po syau ram mo to mana po ya gantem Jaintia mi no diktin pereng ni te tau Kejingo jinga yang Jaintia National Council hadirin wayo ikam Jaintia Student Union ke percang to Chief Minister ko oppose ko perca to ile yo ben bi ile mem khain kapang bi hewan dur khain bi to man le lendet bi ni tay daw kam Jaintia Student Union i ke jing support ile kawan Jaintia National Council yakini ki de tahu safe ki mission ne bentau penim juga petang jaga jat bru biang i hewan siau ba UM lang bai trupi agar pan le yagi jat bru nagar lum Jaintia siau ba manggu siau tu tip kerpang i history yang bi gijing support hawa gi won gisen balang ki organize ne benta kamon ugeda yaga Jaintia go meya yang i doi ni genten kublai sibur Kublai Jibon yang malil mungkin malah aktif general secretary yang JSU dia gitu kelab GOP lagi kublai ko kerpang ipi surup waga juga yang pi JSU diminta waga kerjaan bi ini commission wa plan orang tahu orang kuku ipi le kuku ipi kamtam wagi dikot kinong ilam GOP orang yi cucuk piu cekri
Kamba ya geri bekerja bro. Dekat tu poin yang jadi berita yang nongklam umah hehok supo umah presiden yang kerja SDM Western Region. Hari ini yang nongklam dan General Secretary yang ke JNC. Tah, Chairman Opulai Kejingilang Wamale Public Secretary yang ke JNC ngaheni naga Jaitia Student Movement hawa yoi ketuga citi pediang naga JNC udukut berom hepertut hinam yang Presiden yang JSM kamjo yang General Secretary yang ke Jaitia Student Movement hepertut yang Learning Star Mbai representative lebenta yang ga JSM hawa yato wa kamon yu persniawi yang gini kimat KBMK yang ga Save Jaitia Mission kawa depan wandur do cerong daga JNC kawi chwala chigini gepang kwa open tip lene kwa open sniaw chawaro kiman bay kiman pa kipayu para nado kikro kolot tuwa he wasien wa wat le depi mie PM bentah hagani gesni Henry gajim duai go kerpang le gebentah yang gini ginong yalam yang dari Jaitia kenang wa ijing duai yang pi yang wan raki ye kayi ko i datrangi ne bentah imiet ibha yang dari Jaitia katkam gini kimat ki wadabo haga Save Jaitia Mission wa ini kerja semula yoi wa MKM bah kublai ciponi pi perman pi gini ke program hak kemat konekong kawang penklan ni kejahat si hau cina sekiari waga jahat si katka moman kate man kuatelot bah haki haruko siap si uyo wala da pai hakaleng gini kedukan ini wat pi ke wala luti le cina pi wa hapo yung ki wachong hapo yung hi chong deki kasi penar deki bru ke em na po Jaitia Henry hapo yung de chong to ki waboni ki barjela kat wa kamte ki man bay gi yoi wat de pot slap happy chong dai happy ukamai kaji hagi footpath doni happy cha yo slap yo de kat won man kajing yo saram ye ka jhatsi wa mande kejing ketak ya keburum yang upano ya lam ya kejahat si wa leidau dia kam ni bonse ni kam ginong elam jok chemi wa kibruhi na barjela kayi patengi klem de biang di kot kisla hapo keri keyongi neda wa biang di kot kisla waduna kejahat si tak go yang imlang salang haga kamai kaji ko ile wa kejahat si hi yoman go krekam mau mangi kam gi kenam sarang don hi ki ba kejit ya ki imlang salang ya keri ba kejat bro yong kamat kwa yo pensya ya keten penar haga state anthem kawi ko apa sniaw chawara kinoilam wa emi rong kesnam kawi penia peri pi lekiwon kiwon kecaj bru Henry yi wi timit ye pi to do nang ba ikten itle do di iwa de bokar pang na do uri waja ulang chwa man chwa dan im gakten im kecaj bru ye nomor ta hawe to wo pot uzam ina gliang kecaj semle emi gepis tok wakake se wa kamon yu rai o penwandori ye kim lang salam de chongsuk do chongsai wa ki karbi le yu laki le jing te jing smet kamjo kamtam ye ki bru penare wi le yu laki ne jing sapen dik ne ki bru yo karbi kata kerpadi regional committee kwa de bor de ka state government yo pendep ye kam yo ka hawe to o pot usam sagawi ko kapang tam ko apun tibi pi boyo lese kan kamu jing muduro ngaki NDC hi man ki do ko stat do ko tip ye ka sekshidul Henry kawi ko apun kan mo ye kinong elam na do na jahatsi do akatsi o yo snia ba pi de ki de ka bor ko de pun ko opai ba pi
yo pensiap hi jaga state government wa MK mi hakawi pagawi keskur wa yo kena yo pure yo keseksido lada ukena hi lada no sandur ki kontrole ki kena pure mi tikki gayi ka kata keseksido le na ai em kata haksi kata haksi pile sabai wa chompi henry ikamram wa pha epi memle epi kawi wa pi happen biar ya ki hukum yang ka ri uniatre ko tip ro tip lai tip kor tip kha kamai ka ho ke pi ko chong aghat chat ke jaja hel autonomous district council MP ka naurim MP ka ho MP ka bor yo penim ye kini kiletli klem da preslam doni don hikaten wa kublai chibon kublai chijar mo ublai kar ku ye rijan tia yo naku hawro kiniang chirop delang utia chpra imslem rijan tia Kublai Cibun yo ma he hok sepo di kelab Jongpi. Kublai le kublai ko Gerpang JP Cirup waka yung ke Jongpi ke Janje Students Movement di bai kersan yu pura ke Jongpi. Kublai Cibun JP le kublai nong budong tau rang kerku JP Cirup waka Janje Students Movement wanang yi cucu pi sekri kamba ya kediu ke Jebro umbai kam ki upha ke Jongpi. Jakatu kun yau winau nong ilam yoi umano arts and cultural secretary uklam sikiten na kenten he jinto organic commission ma mehir mai Nakong chap hari ni resmi benpau ji sangu botro hadu kata-kata yau blind terkenal bobo achna isaslan hai wabot ay kublay Presiden Rangba yung Jante National Council iba sambar milang do i General Secretary iba wan chua suting harungkat di leaders iwaper yung Jante National Council ya warok giparlok sin balang nadok ka jas yu jas m wakiwitawan giparlok sin balang 2 m lang hagani kasni nebenta open snaw patba nebenta open im tachisin ya gari jantia ko mayangi lembaga ni Safe Nation. Hapo yang ni Safe Nation dem sandli gemat gawa ga jantia National Council dabo ko nebenta upin kai imbiang ya gaye ko katai gejhat ko dasdang go kala hagjing lain luti yang ga jantia National Council dale research cipun telig benta hagjing to wa ka chengo ya ke jingtrot yang ke council kato kamte ke jingu ke jingdam chautri nong bo nong tau dapat chat ya ke jingu hau ni inong alam rangba wa wanra no dagani gimat nebenta ukatsu ya ke jakru jante yuwarakowi khantam le ya ginong alam yang ke jante yuwarakowi khantam ginong nikmat yang ke JSDC wang kuat kelam yawaro gitu gimat nebah das nabi wabun dabun gibenta giwa ginong ilam dapat snawi happy ki parado ki prasnam yang ga region tio maya yang da champi dalam kijong ki khmat yang pi da snaw pi dalam kijong ki score yang pi ya ga jingtrot yang ga JHEDC hawa pai ya ga jingtrot gi yang ga nado gi libo department Kantam tu cakap kita Istiantial District hagi cement plan. Kamu banyak kijok kikinten dua kiwi kena dalam plan gi. Lada pipe yagi post giwa gi guanabar. One key one crack ya apa gi cement plan. Daman gi sagwa ikan kena dalam. Wan senang saram dia tahu lah citai. Lebah ila em gi par. Hawaii kami dong dalam sembalang layar kami cepat cement plan. Senas kita bagi jingkrat yang ke district council. Haji itu one check lagi libar license, one tip di wala Bangla, di wala Pakistan, di wala kita. Kami itu kita ke jingkrat yang ke district council. Lada pai saya jingkram yang wahai, saya jingkrat dua Gerpang yang melong susutam. Dah wakin mo cisin kesini, wa
sikit yang ini dah cena kata. Lada pai sa hapok semen plan. Lada pai kitu kiwan nyamyung. Kiwara kiwa krak ya ki nugi ki pos kiwa ki krak gitu. Mangki ki pos kiwa pok. Wang banyo ya ki jing krak ki handai banyo ya ki council nebha kawam ulek dia pago haji to wa kamnu wa kita ki kharle karyong wan le don borgi hapa indis gadis council biong krem bagi kindon lada pai saka ki ke kan kajing trot yang gadis council haji to waka ubo go yagi an gua perking ya ki wana bar uyok ki lai lut Henry penban hawaman kata cenai lagi kemat lajong i perking penban gi panya i ki paradok persnam lai lut gi ya gi wana ba pai saka ki ke kra ki to muyong udkhar uang tibi waninu ya udah gi kari sador Henry da emno gi brupnar go hingga buhay pertejo uman kamu tritau uya uki uya bentau ki hak kita dua ongi kam ki high level sekiat kamu dah TV kari India house name siajar kedis pak sang punyau dah kena cira watak ya kaki muyung dah bagi minor mining lagi pada Mine and Mineral Regulation Act. Henry hapai kata ya kam muyong kam ki muyong dah kira dok kita di major mining ni. Henry wampat lembaga ni self mission KJNC dang lai tunduk dang lai kendang go lembaga Supreme Court kendang bagi minor mining la uyak lagi haji to wage kam ki kam kan hapa yang kanigari gua mayani. Aywa, ketika mensen yang kecil sang yang ikan dalam, kerana api baca, kini tak kecil sang dong ni, hendak kamu gina dalam dua senin, wawang per, ila dah terkoi, bagi anda, dah tahu ia lagi, dah tahu hak kesama badan, never tahu kari bagi jadi dulu, imani gua dapat ke, nepa kapha kamit, yang kapaten keberawaan, dan iktin kublai cibun, kublai siajaru. Boleh sebut yau Mei Rembai Cici Kelam Katu Kelam Islam yang kepor Kudu Sendon yau Nong Ilam Yang Iu Uman General Secretary yang agensi Mawan Swasti Sebab Wan Semat di Kelam Walaupun nong capi hari di kepor, keburung tu siapa ugi jauh belai, utri nong bolong tu, terangkat le dah kau kepentau ia kacing siangu, ya kacing emlang yang utri nong bolong tu, ciruk ugi ni kesni, kacing itu wa ni kesni wa penci kajiansi, hei tu kacing temu yang kasif, jantia mission kau ada launchi, hau muslim kau ada dep, agak katsu trik yang disembah. Kau buat ni tiasa tahu ikuplay kerpang yang presiden rengba yang ke Jantia National Council utia tahu sambor milang do awak pergi ke met kawan cai kawan pergi ke Jingcitang hendai lengba kata kemensim kawan siau kia nak minta ke yap ke im yang geri kojai bru nak minta ke bah kemiat yang geri kojai bru pelak kenang ya kapor kawan koridor kau mak pergi ke Jingmat ya kita ke Jingnya. Kau pun ni telah siapa tahu ikuplay lah ya para nongilam yang agensi nuduk ki vice president haduk ki secretary ki uper kau ada pelaki ya kapor kau koridor kau ki uang cha kini ka jingilang pagba lani sa kini ka jingpinche pagba hei to wa ka save jantia mission kau ka agensi dan kau ki jingtumu punche cepi kang ki pagba dan siapa tahu lah ikuplay ya ki para nongilam kiwa na kibitawan ki kunhun sen balang nadu ka HYNM JSU bat JSM kawa da pelak pi ka por ka koridor gong pi da penpau pila ya ka mensim ka wasiau kia gong pi nang ta ka bha ka mian nang ta ka yap ka im
yang geri bajai pro ke jingwan hi ke yang pi ne ke singi to penpau pi ya ka tekejuk kemensin wa pi am bi ke jingsi okia na benta ka yak ki im yang geri bajai pro ba kamjole ku ble ya pi ki pai ba ki wa da ap keleng sudong neni na thau ko idai klami lamba kini ki speaker lamba kini ki tenghong na yo pustiao na du ki wa chong dukan dukdo na du ki wadai wa thit na du ki walai wa wang na du ki wa yin ki wa am bat ki wa kamai le kwai pun se ba yepi hejing ito wa kani ka jingtumu yong ka Jaintia National Council he to wa ka save Jaintia Mission ka save Jaintia Mission to mango ka wa kam hadu kate kani to mango ka jigyo jingai yong ka Jaintia National Council lengba kinong ilam ki yong ka lengba ka isi ka yong ka wa hawa pai ya ka jingjia hapo ka rilom Jaintia ka yong i yoi wa ka rilom Jaintia ka yong i em go hapdi yong ka jingma em go hapdi lene hakatumir yong ka jingya lene em go hakate ka benta wa iu hier iu do jai ha kanu kanu gopor lene ha nu snem lemto hakadin chpau ar phau snem lemto hadin san phau snem lene iu man hadin chispa snem hendrai ka jingsang to i de yoi ga nibha yoi ka jingtro kamwa de punto hapo commission gyong i ya ka tuka wi commission wa ka jingtro yong ka JHADC hagi por spa snem menchwa kemoy ka jingtrak yong wok yang namba hini hi hajwa hayang musyang hakwa tut imensen yong o hini hendai ka mensen ile yong o wat hadin wada tut hadin hajwa tut mem do go penyo go to i katmu kita kinong ilam kyong i kiwa menchwa mayagi ya kari ko ka bru kayong i md ka mensen go trang kamte ka Jaintia National Council de jet goya kani ka thau ka wa thuk nsen udo krawat yong kari yong inang bata pun imbyang ya ka Jaintia kenang yo ulai na kata ka jigbiar na kata ka jingdo haki wa pun ki benta nado ka keten ka thalek nado ka riti ka dustur ba ka ki benta ki uper ki man ki ka hok ka kenti yong kinong Jaintia ha miu len le da pai chaka JHADC em step ya ka jingklok ka yong ka warok de chunai kita wat ki pai ba la de chunagi wat ki kena lung de chunagi ki kenro de chunagi em step ya ka jingklok yong ka JHADC kaya ka daw ko kong hakani ka po ka ko pun pau ka JHADC man ko tlok ne kita ke autonomous district council hapo yang ke state hi ko warok ko wi yo le se man ki ko tlok nibha hau pai chaka jingpu yang ke sarkar uchna ya kita ki ain ukhut ya kita ki buru ki wanabar ukapchor ya kita hau ki bhau ki yang i ule ya ki business ki yang ki uchna ya kita ki ain override lene utun khain lene upunduk pendam ya kita ki ain ki wada em chua hendrai na kalian yang ki autonomous district council kamtam ke JHADC yom mem kenu ke jingkang lene kenu ke jingkang siao kani tok pau ke ya ke jingklok ke yang ki wa katam ka ain ke 6 deal ke wa ka constitution yang ke India de ego hoki ke bor na kamta yada ya ke kunda siap na ko benta yada ya ke klok ke jam ya ki ki wa ya ki bru ki mrat lene ya ki borok ki benta ki em ki man ka hok ki genti yong ki tribal ki memang kita ki mainstream hendrai yoi em ke jing pecam na kia upundam ya kari lom Jaintia kami da ka wan kita ki wanabar ki wa ide yu try kat ki simen plan DM wan gi ka jingkro nanggong yo wan ra gi ka employment le ya kata ka job opportunities hapo ka thain hapo ka dom ka chnat lene hapo ka rilom Jaintia hapo ka state hi warok kawi hendrai mandalai phi dikmak yu phi hitai hapo ki company ki uper mem kita ki pru treri ki yong iman ki waduna ba hado kate
Kani le mang do kawi galat kawi yoi ka jingklop yang ka JCDC hendai kat nang mi ki por kisni ka JCDC mem marketing go UE ya ka NOC uban ki company ki uper le to ha ki por ki wala dek ne ha ki por ki wat na chua kawi kada ko pentlop ya ka JCDC le sedang go dengan api sedang go ka jingjet hi dengan api Imam Pak ya unu bru tawa kikya lene unu tawa siap kya ya ka riti ke dustur ya ka jingai yang i ya ka komle kondak yang i mempak yu dau bru umaya ya ka kendau siap yang i wa mu hotru ya kala kamnu uyada ya ka kendau siap yang i hendrai boncen chami bat ubru ba pembe lamba skim tanggu jok ya ke election nak mentau yo chong hapok ke JHEDC hendai kata ke skim ke kiu yo gi enti dekat nu mang ko mentoi ko bun cekine bun ko ceki pai ba ngawo pi ka tu to dapo ke por le ke je ka jen sile pun mo ko pi siapa pai ba hawa jit i ya kinong mikhat yang i pai tham tam hapo rijan dia kiu maya ya kariti dustur kiu maya ya kendau siap kiu maya ya kakten getle kawa depo ke pang dublai na do kulon kuma na do yo si na do sedang yong ke pertai kawa IDM ni jar kariti ke dustur jar ke jingai jar ke komlai komwan jar ke komriang tele da pa wani chaga he to wa ka jing pun sia ya ka keten jain dia hapo kata state language plus hapo ka state anthem how you go to ka anthem bigo penviar gi le dilit dia ka keten pnar ka numan ka jing siau biau ya to upnar le ne ya to nong jain dia umaya siap ya ka jain dia nong jain dia wa de tip wa to na do wani maja kita teman gioi kita kilong chua man chua gioi kita kilong den bandin gioi hadu kat nu hum gi yakun wak da go snam gile da bentau ya ka keten ke tulek gioi ya ka kendau ka cek gioi ya ka kom im gioi ya ka gioi woro hendrai hawa kat ni wan tipor ski yoi tang burung ta ya kete kiwa kilong chua man chua gioi udah penek sak ge duduk dan tede haduk kate yoi tidi ya keten gioi hawro klen ge vijan dia la dalai hak kilo kidong kicna tidi ya keten dia ko klam kulum da keten pna andre yoi wak ya katele ke sarkar percangga disrespect mem ne kata ke burung hawa ke JCDC hapo JCDC burung dia keten benar kelam dia keten benar percang kita utuh ya kita tho kiwaki hi de timit gi ndai tik bile wa punsuki nang pun kam dia kita tho benar takni mando kaya ke jing temu ko chendak yo let's say ko penwiar wat ya keten giong ha ki spas nam lene ha ki paus nam ki wadawan la dei la dei hunni la dei memmi kata ka jing percang ka JMC mem ko ago pia ya kata ka jai bru imani ku wi hendre ka jing timit i kwa timit dia ka keten jeng dia hapo kata ka state language hapo ka state anthem untuk man ignore bi ka ni ba IDM la ka jong ka JDC DM ka hok yo ya ka timit hapo ka state ya ka keten benar ka umang le ka keten peding yang kinong jantia mho pendo ya ka mungsen ge i umaya ya ka keten benar ge i dale mhoi ni ba dari deda da buk kepang le da ublai na do wasdang kiski na do wasdang kipo hamle percaya le ya kemon ge yang blai dilumi kata keten telik yang benar kau buk kepang da ublai mho pendo iga ya ka tau ya ka ciap kendau ciap le de ui hapo jentia ui musai uhe usani roi upari na do de dipor ki wang bujuk em wa tamwi upla jai le uban ba uban chongsa hani jentia hajwa yang kejingwan yang parang handai hadin kejingwan yang parang ila uya kibru ki wana ba
uang sini cepo jangan dia yang ini naduk kita dipor yang keting ketelik yang ini emi kejingi to kawajan wah kita kijat dulu yang ini tangwa imhum naduk kita kispas dan haduk kata de percang kita ki wahai awsen yang ini kita ki nongile yang ini kita ki kelawat yang ini punya yang benar penting lah to nek higo kat udang nek kasih berai ko berai dang hunu dang monu upne pensa ya kari kecain dia untuk kita kiwa temu punjak kita kiwa temu pendem imho ilat iki dalele kata to kesur kawale hejing itu awak tunggam tungjam hapo yang di factory skill per untuk hari jain dia hari wat hambi kavi Meghalaya hi worok kavi le kecingwan hi yang di company to kawan kom hi wan gida kecing temu wailuti ya kita kibru kiuman ki local tang pipile lang ba kecingwan yang di company dau job kemeriang koi handai wat la dekat tele ha kecing puncak penbet ni ha kata kecing pon swing mit ke yang pi elat kita ki kiwa halor elat kita kiwa embor ya ki company ki oper usennya ki business ki yang ki hini klaim kita ki ain ki woto ki uchna ya kita ki ain ki kendon upun kular de OM kita agreement woto ugyok krek daki berapa pun 5% lagi kak woto wacha galak kamu ipat icak ke big state warok company ya ki local candidate dan ya ki local people ki yang ki ha kita ki company to daki nyapa berapa persen hapdi yang kan nyapa berapa persen to ubuk utunggi ya kita ki perlu local do apa persen dan ni uyo sa kita ki bru ki wana ba ni sa kita ki bru ki wa ke company do hunga na ga ta pun develop na da upun pensan ya ke company ki ka handai hawa pa ichini cha po ka than ki yongi mem gam ka te ka ain ni te da ka Jaintia National Council da yo jnga go bat le tip che go to ka sarkar dang kwa chu go wan ra ya ki company ki wo pher tang na benda upun be penbang tang na beta yo se kam hagini kisni tang na beta ong wa upunan ya ga state ki kata ka 10 billion dollars economy state handai hawa pa i chadu ka ki ka krek le duna chadu ka yo ka kok le duna chaka pura puthi le duna chaki healthcare le duna hagi ya kata ka 10 billion dollars ki yongi wan ra dia ka state economy yo le se em jing thu ko ba chajngai namta kecing mentoy chi ngade namta kecing mentoy chimek nanti yo le se ni dai do kajian si kwa go ya ka sarkar kwa go dawana ka sarkar wo thumno da kata ka policy ne kata ka state employment act kenang yo man go kecing mentoy hapo kata ka act lele hapo kata ka policy uchna ya ki gendam untuk kinu ki company ki wo kwa o great state ini o brok ki kita ki an ki gendam untuk pensuk ki uyok ki le business untuk ki natural resources ki yangi untuk ki jingim jinglok yangi ndre hadin ke chispas nam ke yu jai ini sacrifice i lem ke jingyo nam kita ki pati menchwa leni hadu ke jingdo nam yang kita ki pati ki wadawan yangi ndre le em kita ki an ki wote upum wat ki pati ki wadawan yang ile dawan ke jing mentai ki wat ki pati ki wakat tele uman go kecing to dongi ni te daw ke Jaintia National Council kwa go udawa na ka sarkar untuk utumbi da ka policy utungkam hapok ki company ki uper kapon go so kawa ka Jaintia Save Jaintia Mission kawa ka Jainsi dan go kecing tumu upun sel ni upun siau supi ke paiba hejini to waka kam thaput waka Jainsi kwa go punpai ya uputusam yang ke Jaintia katkam ke map ke pre 1951 map hachwa yang ke kakende sanbawi ke Jaintia to man go ke wahe man go ke waya henre
Mandepoi house nem San Pui cha transfer lut ki jaka yung marketing dagi 4 kilometer de cha transfer ya ki thau ki bhau yung ke jantia kwa kita ki longchua manchua yung i kita ki sim yung i kita ki trawat yung i da pelang pelum gilene da penek pensak gi haduk yung chua utek snem kat kende San Pui Andre house nam kat kende San Pui da transfer kam tu he klam ke jing xiao tu klam ke jing xiao thau ha ki nong ilam yung ki nong jantia do da ke jing le dong bo dong hi yung ka sarkar Assam da ka tengkhain ya ka constitution klam debut ya ka constitution yang ke India de ego house nam kat kende San Pau hipor wa pengkrekam deslang pengkrekam ya kata constitution yang ke India hipor wa ke India de yok ya kata kami ko lalut ka ko de yok de sencari de ka abat ki state not isila de bi gi chapo ke India bakam jo ke jantia yoi de katam ke constitution house nam khatam de San Pau de pengkrekam ika de came into force ya ka constitution yang ke India Dei ka sidil na bentau yada ya ka kendau ciap yang di tribal people yang di sidil tribe Andre ka sarkar Assam dele borgo da ko pungkhan gole ya ka constitution ha house nam khakhinde San Pui da ko tolut ne da ko transfer lut ya kithau yang ka jantia sakita ki mikir ha ka waki porwachna dia kata ka United Mikir district kawati ki kami kam kata ke Garbi Anglong dan te dau isya po ibu ketu ketre ke kendau man ko ke hok man ko ke genti ke yang i ki bru ki wachong itu praktis gi lene ngai gi le dak gi ya ke jingai yang unong jantia ini memde ki thau ki baki ye gi sel tre like no jantia memde ki thau ki wo buram ya ke culture ke yang ki ya ke praktis ke yang ki ya ke jingle jingdat ke yang dituki brong bru dong jantia gang i ki chat transfer kata cidai la depa ita kaput hapri Assam waga Meghalaya kanu ka jing chala ben yang kita ginong chongchnong ki wa kaput kanu tam kita ginong chongchnong ginong jantia gang i human le ki tre thau tre bhau hakipot ki wa menchwa andai na do snem ka kende San Pui de transfer lu dia kita ki thau cha ke Assam nitai dau ke agensi tentu goi ke sarkar dawa kala na ke sarkar wo bicar wo him ya karai na minta penbaik pot penbaik sam da kau puncong nong rim go ya kini ke mak kauman ke pre 1951 jantia ma kata to ke point go so hejing to wa kini ka jantia save jantia mission kau ka JNC de chna jingai go dem ko kata mesin ke jing sa kia kwa kale upun sa to chpi ki pai ba knang yo man sikit kita ginong jantia ki yo im yo lai lo yo ki komai ki yo i ya kenti ya ki ye ki man ka tre hi ki yo i ya ka yong ki nam kwa i ya ka hok dan hi ki hok ki yong ki him chpi ya ka hok yong i ham pundo ika imem kwa i pundo pika buromi ye pi la burom ki bi kamo ka kten longo ye tre ham ya mling i ya ki yong i imlenye burung dia ke yang i ham melin dia ke yang i ye tre ham ya melin nedok ke keten ke tele nedok ke riti dustur ham cha pandai haginu ginu kapon ka khaddo kate to kwa kini ke save jantia mission uchna ya kata ka small scale coal mining saya tu ikut ya ke sarkar pada ye go pendak ya kata ka Ubalat ya kata large scale mining kau MKM ya kita hadut 4 hektar. Tamtib ini ye kita wadang saatin ke sarkar hadut kata ni kesila buka kami ya kata mining dan saatin yo se ye kita imutip ke warik. Hendrai jai yang ke sarkar de ilat go ya kibru apply ya kata ka large scale mining yo alat kita kibru kiwa yo ki hek saipen uki ukre lade MBA kata kata yang pi imam mano di biang hi kata di ba pile MKM uki ukre ile MKM uki ukre hendai ukian dia le MKM uki ukre di
cibun gikan gidia mye apply ya kenika scientific mining hakini ki handele da em kataka small scale mining wailat go ya kikan gidia ya uria lene ya ki bodu uye biang di imjak po sajen uye biang di ubun khai ya ki kon biang ki ulai school hagi school kiwa biang Andre yo ini doa cakta hejing itu orang moyang ini doa arjar katso kaknu mango kecikir do hapo karijan tia kami kawa ki bru lami ki bay kipa dah hak ta ya ki kon biang ki nak ki tahu jo pura di hati tek skur ki wabet ki wabit ki biang dah hak pa ki cak cenong tahu biang ki upura kat boyi wala itu yo pi ya kata kecing pura putih tang kadang kat melumala menjadi guyok ya kata kecing hikai kamu peka kamu yok di hakin university dan di hakin college kiwa best kiwa mantap hapok Meghalaya dan di hapok yang karihi berok kawi dan itu dah ikentu ya kesorkar ucnano ya kenika small scale mining kenang yo man do kecing mentoy ya opat ba obun walang ubaki moyong hapo orilum jantia lada pai jaga sikhi moyong kanu auto wa hexpa uki moyong cibun ki ken gidiale ki higi ba cibun ki ken gidiale imja higi napo na uni moyong nite daw manggole kawadawa bha manggole ko enkam bha ya kesorkar opat kemat go cakani ke jingdawa yang ke JNC ucna lo daga small scale mining nang bata penentoy ya uria te kini tok kimat kiwa ke JNC ko go pitsio tapi kipat ba kiwa chong dukan kiwa M office kiwa M hayung hasem kiwa M haginu beta kiwa M pok gari lene kiwa da dukan dido kiwa M chinu kiwa yo sel ya kani gamai ya kani tenghung kwa ikurpat ipi kwa ikut ipi pani kecing kecan yang pi yo le sidang manggo kecing dawa ko bujur da manggo kecing kam ko bujur haduk kata ya kani ke jingla luti yang i hejili to wa kani save jentia mission kani ke save jentia mission to memong ke save JNC mission ke save jentia mission jimut save jentia mission yada ya ka jentia kata to ke jimut ko ka cibon kimat kiwa cakta ke jentia hendre ke JNC daku pekat jinga daku yu jinga dak kawasiak kia do ini ya imat kam ke jing bersang ke JNC uyada lene usif ya ke jentia na ke jing nok lene na ke jing jak na ke jing wiar ha kinu kini kupor kini to ke jing persang ko ken don hi yang ke JNC hendrei ke jing persang ko kro ka warat ba yang pi kinom jentia ki pat ba jentia em kami ka ni dai daw man em kami pi siapa ke pat pi wan cekmat nak mentau em tilangi hei to wau yedai ya kari ko maya kami ya kecentia kami dagini gigenten kuble cibun cizando imslam di jentia Kuble cibun ya bawan trusting umala general secretary waklego yang gajian JNC ya gitu gi kentin yang pi yo kijimut yo kia jimut ewa gini ke berta kepada yang pi ewa senyawa seduk syukur yang ke JCDC senyawa seduk yang ke sorkar jela dibenta upun kerekam lene upun mankam ya gini santri kimat kiwa gini save jaita mission debu dibenta ulaluti katu depok opor Koyok senyau noi, ye iklam, no presiden wa keliru, yomi bahasa perbilunda, awal sekian, aperdi istomi saja, yang kemen kepat, katele, demi seni senyau kia, ya keriu kacang dulu, dele wawan, yang bertalang, negasni, sedang yang kini kemission yomi, dele kecil kublai kongkerpang yo, repelai kepor yo, itu ini cerita bisa kata leliau i duibi orang iwa belau nang kuku do nang iu nang sai nang yo i kamet kupat ko kata kupat wan kemadu i nang iklam
agani ka no cheri ka jing emo ka bukro yau blang bu nang thoyang i wad am lang bu i nado kini kisnem uberim hado news nem watme khamtam hado kani ka khilimat wad yew yam lang ha kani ka jingilang pencepat ba yang ke National Council hayato wakisan tuli kimat kiwam apa ke Save Jaintia Mission kublele ya kinoilam sing balang kibodo joy am lang wa i la ko wi ke por la do kinoilam yang ke JSU JSM wa kiwituman kisen balang kublele ya kinoilam yang ke JNC nado sekretari ke vice president wa ke cipa yang kasih kiwada yang lang ini ke sini wa pencip persat ya kan ni ke jingilang cepat ba yang kasih kamu ada senyapi kerpang le kuble ya publicity sekretari yang ke JNC membantu lang suklai wa da man le chok no yang ke ni ke jingilang kamu ada senyapi ke jingmat phang nado ke yang chairman hado kinong kelam kiura det kelam achwa yang la de kelam chegi kiyi kejingbut yang kini kejingilang kayowi kamu pun kemo ini wa ke JNC desnyam kam ngom umi chekmat wa persnyal cepi kipat ba kinong chong chnong yang kerilom Jaintia ne benta kini kisan tili kimat kiwi de pertuji hapa inami pertu yang ke Save Jaintia Mission ilang ke Save Jaintia Mission ne bahagi ni kisngi kam kino ilam kiwam kucing yo jengai ne benta ka dapat dan pesan yang kini mo kedai berugo yang i yui wa geri Jaintia ka yang i demang kam kata ka jahat ko de krangang ne tai daw i kam ka JNC snyawi ami kucing kikle ne benta ka pateng yang keri Jaintia ka maya ka yang i keri kawa kilom chua kiman chua ki yong i de khun de lagi hado mai de do la yo mensen yang flawat ki yong i wa kyang nang ba ne dum ta penda punsa tu penim ya kani gari Jaintia ka yong i hadem wa ki parang de dep sunchal dia kani gari ka yong i de yo ya ki jinglai lo ke sarkar India de chim ba ya ki bor sunchal haka Henry House name Fakindes Pasan Pui Hypor wa ke sarkar India senyamkan bahawa ke Autonomous Council wau pat bawyada wapun kelam wapun dia pun saya keriti dustur yang ikirilong senyamsi wa kitu kipor Hypor wa diwa ya ke Mikir Hill ke Jaintia Hills ke Garu Hills ke sarkar India klaim lebihnya ya ke history yang keri Jaintia klaim detiknya yang porsam yang ke Jaintia Kingdom dari katukan itu ki elka cha ke Mikir Hills ke bati bikani kam ke Garbi Allah jodi bila ya ke Jaintia ke yongi kam kata ke kharab dalai lane sanawi kharab dalai ti bila kam kata ke wam kharab teli ki elka labang no peluk damang do ke wina kita ke elka yang kini ki kharab dalai Henry Nyamsi wang wakini ke elaka kami amga apa ke Garbi Allah Autonomous Council Henry Nyamsi jingkar meni hakam kini ki por waki atli ki regional committee hapati ke Assam wa ke Meghalaya dan yakram gi wapun ba jo purusam ini nak kalian ke JNC de bo jingkar chero chairman yang ke regional committee woman Deputy Chief Minister yongi neni na por Jaintia umaya yongi the thought change ka sarkar to panba jo purusam de purusam norim ya ka historical background yang ke Jaintia umaya yongi lada ka sarkar India hapo ya khmal yang ka sarkar BJP ye go upenim ya kata ka ram temple ga yoki ka ram mandir ga yoki heta ya po UP ikwala wakani ka jo ka sarkar wo penphaiga ya kini ki chunau pnar ki wam cepo Assam dewa pencom norim ya ka history yang ka Jaintia Kingdom hasuket lada phai ka Jaintia Kingdom ina mani kita ke hima Jaintia ka ya no purusam itu por hapo ka jingilan yo sem Jaintia dem ya ki purusam charo chabang
yang kau yang betul kini mangga kejing dawa kau menjadi uya. Henry yakin ni kita kita piang ni kita mampu asam. Ikam kerjaan si kuaya kesarkan Meghalaya, kesarkan Asam, kamjole kesar Meghalaya, watak kesarkan India, watak Burampi yang history yang kejantia kingdom lagi kata ke Himajantia. Dewa pendang napi yakin ni kita benar kita hapo Asam, cakap kejantia hills lagi support Meghalaya ni. Yo yakin ni kisni kita ada dikasih kejantia yang ini besar apa barang beli Asam. Yo ini kerja. Dan kejincak maham, kejincak pendik, kejincak pentut yang ki hak forest department yang ke Asam dan orang. Waktu ini perlu dah cong ki apa kita forest yang ke Asam. Kejinteng kejingsi ini kan kerja yang suita yang lese. Ada kesalahan Meghalaya umjene umjekun upendongi kita kicina benar kiwa yang mampu Asam tinsari yang lese watang kendal keciak le boy umjene gi mantre kini kanong rin ko penmani kan kerjaan si wata kuai wata kesalahan Asam kesalahan Meghalaya kini ke atli ki regional committee kiwa tahu pembalik ke blok 1 ke blok 2 dewa burung pia ke history yang ke jantia dewa burung pia ke mau yang ke jantia hachwa ka kendis pasan pumi wato pendang napi sa Meghalaya ya kini kicnong kasih penar ki yang i kiwa mampu Asam yo lese bon na kipat ba yang pelati kata kemat kamu nungkong yang i kuwangi upang klani ya ka JHADC yo lese am kecil yang wipuwi kamu i uje pukala ya ka JHADC lada i wamani kita ki MDC handrai kejumpa dengan orang pikirmu wa kita ki MDC ki bacong apa ka janta hina Autonomous Council untuk ngapi ki wapa iki lamba kabut kayong nga kayong pi yo giman kita ki MDC kata betul kapor MDC dapun kinangilam ki wawang cakcunong kita kayong pi ki wakula kita wan raya ka raya kapa wan raya ki skim cunong wan raya ka madanbal hanya gemul awang pi waka JHADC untuk katau wan raya ki skim hanya to katau cina ya kita ki an ki wawiada ya kariti kedustur kayong i ki wawiada ya kapten katalek kayong i Jauhmen yudo, wakajet ini hawara jalan pumi dapat saya ke resolution urtim minda, ya kita thajai dia, kiwa da penwandur daga sen ikten we thajai dia, Henry konsensi to wakani ke resolution kutga dok ke resolution tadi, kajet ini hadong desi umam cim wakanu kesenjang kawa Tikna, wakamnu pernah persai yang kita jantia yang ini dan yang kita pernah yang ini. Hajin sekian. Lalu JHADC hikwa pernah persai yang kita pernah yang ini. Dato pensiap nama yang ini ki api jantia dan yang kita pernah haki skur kiwapat kiwapelai dah JHADC. Dato pernah yang kinja awareness. Haki cunong kita kiwapel kenang wau hikaya kipat ba kamnu upenam kam yakin kidat thok jantia ki yang ini ba dalman kidat thok kiwatumbe dalman ko kuwai ukti bi kamnu penam kam yakin kidat thok to pemanggola yaki program open chlo yakin long thok kinong thok roa kinong thok film ki yang ini thok yaki kok kislah kiten penam Foto gila ya kisur, ini waktu ya ki film bagi kita pernah. Kalau sekian, kami ikonyong kerja yang kita cina ki film bagi kita pernah. Aku beli ten demulin, yang aku buat warta. Kawan mana kami ke kupar kawan nengkong do. So permi ya ki kupar bagi kita pernah. Kini lemang kami na kaluti. Kawan pernah pensa yang kita katakan kami. Keno. Wakani ka perthai ka imi na upi to ka perthai ka yo patengi na kita kilong chwa ki man chwa ki yogi hamre na upi wan dam habi u e pateng ya kani ka kari wa ka jat bru ka yogi ha kita ki menre ki wadawan
kini betul kini kepaten kau ini kati cengang gamai dan dia gamai kita kejing scam ne benda kita kimenret ne benda kemenret kepaten kau ini nak lihat kejang si women berkali na benda kata kejing yonong cimet kau dan memang berkali na benda kinu kita ki politician dan ki political party hendak wali cuti dan kejing siap kia dan kejing yojgai ne benda kedapa dausan yang kerima kejang buru yang kamtam ke jantia ke umaya ke yang kamu orang pisnya bikinan dalam kiwak kelam katanya doangi lalu kelam yang ke history yang kejantia lalu kelam yang wapenda persa yang kemudian benar ke yang Sibuan kita kikonyong kerijantia, untuk do kiwana bala, wat kikonyong kerijantia le, kibuang, wakini do kita kinopun pihak jadru. Ngawang ipi, kejadru kayong wamami teliga da kata ketum kami iklami. Kejadru kayong teliga to na kecimjat. Kejadru kayong teliga na kecimnya kamkur kamka. Kata kawangi ketipkur tipka. Kejadru kayong teliga da kata kecing ejat kayong cakape. Kalau kamu isnya mau kejaji di sini, tahu emu yang kian, kiwa pernah yang kedustur kayong kamtam kecing ejat yang cakape. Doyo ini em kisen kan ni kiwa min cakamat. Kiwa kuau dalam berkelai opat ba. Dewa percanggi pun kelai kedustur kayong dewa kuana ejat caupa lene cau cenderang. Nawang ipi. Kedustur untuk kakam cimet yang unu bro. Kedustur ke identity nenek kita kedur kemat yang kejat bro. Kalau kamu ikwai wak district council tahu em kecing bakle. Wak kamu opennya open saya ke kedustur ke yang tahu cenang yang kian. Kiwak timit kiwak eba lagi sengkur. Waktu minda kita kaan kenang. Wah yang persa yang kini kedustur ke yang yoi. Waka jeti disikan di demanda kam kata kenang lilam. Untuk ada kam kenang yada. Nebang elo mati kam ta hejim siap. Em ka anyo pa ka wachna da ka district council ka wati bi kam ka trader by non tribal act. Hapo kani ka ande to chenga. Waka nugu nugu ki ka watreri trimulu. Nang yeo. Kejaji di si yego penduk training license ya kami kini kita ki hendak ke wasam si orang orang yang berseni lepas di kamar sorjmai kamar yang umulang dan pun kita bukan pernah kiyoi hendak lelai di pramer coba siap si orang pada pun sedok kita kedudukan yang ki barjela ki mayong kita kami lalu kedudukan kuat kedudukan secret kalau mangga kejing Sausi Woyo Haden Wakan Jiti Dekang Gayo Muyo Kajik Doki Dokang the Jor Bago Ani Atang Yomi Haden Sausi Wong Wakat Sawa Karuin The Chak Kini Ludi Hagita Kibru Kiwanaba Watang Lalu Musin Dukan Le The Senyo Kini Kidikar Yo Nete Dao Isnya Wurta Kajeche Disi Tau Bimba Kajik Bakle Wakamnu Wiyada ya kayi kapaten kayongi ladapat pi caga yathe yada dado kiden kimo dawan badara kidkhan asam wsulcha portukla ya kayi kapaten kayongi hendre kajeje disi dalam ya ditaki get dokam krom aspa lagi gari hendre mopem gi kata ka jinyada watikna ya kajal buru kayongi neteda nawang pi paga awjet pi ya kinong nikmat mulai nikmat itu po kejeje di sini puncak nonglim ya kimat kijura yang kerijan tiada yang ini hamsa pembet hakatnya kemadan bol hamsa pembet yang kita skim panjana skim kranium kembang atau kejat buru jan tiada yang ini katanya emkam ya kian jualan Bogeda ya kapaten kawan-kawan kayong ni Henry yo yang kini kian kami pi kipat ba uman pi kiwastap hawujek yang kina mikmat kenang
wa kapten ke yang iyo bangga kapten kata kapten ke MG Kermen ne berta kalawe kemat ko khadro ko klam ini to kamu detik ke kadang wada kang yo muyo ke sarkar da perchang go wai da china go ya go wi ke SOP apa kata ke SOP da thwa chega wada unu ko apply ke prospecting license am kam gi ya ka thau ko ya chispa hakta ha sekian ini ke yang sen umam percaya ke ni ke jing lalu dia ke sarkar Henry de bola ke jing rawaya ke sarkar wada am kam lo perkhat na ki berta ki kian ki dia lene rochna ya kata ke small scale mining ne ba am ko mi ke report hewa ke komiti udah thum da ke NGT wo survey ke kom ki buyo apa region dia ke yang ni de chem ki wata ki wo boni ki wo ki buyo ta kita ki wo ki small miner lene duna kita ki wo ki buyo apa region dia ke yang ni ki wo carbon wo am kata ke thau ko ha ado chispa hata Dekat kamu tadi ini kalian kerjaan siang ini kis snap tu ada toy jenuh siam yang kini jelas yang ini toilet jaga ke mining and geology department atau pengkian naga yang kini kecil sepahatar kenang bagi kimu yang kalau iyo mandang bagi jingyanam ne bertahu di dunia ne bertahu waralang selesai wara. Tapi ia pun kini kecil jadi mission le deboi yang kemal atau kesarkar kamu cenaba yang kata ke small scale mining dewa bo kejing temu ko ahmad do ne berta kini ke small miner le kita kilo ki mo ki wakian kenang yo im kapten ke yo im ka kamai ke jing ke yo man le ko yo na ne berta selesai lang dadu kian hadu he kini kejing peman yang ia kini ke jing pecepat ba apa yang musiang ini dang mal kejing sedang dan hi ini kalian kerjaan sinar lai cekelen kiyau ki hat ki wa apa region dia kayong ni proportion to pada haden nete ini kalian kesen dah boy dah kejing thong secisen cak sarkar jilla wala dah sarkar jilla wong akom snya wa ya kini kejing dawa kayong ni ya le se boy dawa kejing ki ke wa hem ha ke i kam kerjaan si dah perbenai lembaga ni ke serve joint mission tapi ini kita nak kerja, yang im keri kemuluk yang ini, yang im ketemu ketelek yang ini, yang im kerja guru yang ini, dia seperang, kongkeri, Islam, region dia, Islam ini, dan ini kita nak kerja kepada cikgu cikgu lo. Toh. Presiden Presiden Wakil Yogi langsung bermiru yaitu Jingklam Yogi lembaga ini Jingklam lembaga ini Jingklam PK lembaga ini Jingpece diminta ke Save Change Mission ajong ke Yurim kau ke JNC ditemu Wan Ras di PK Nomor lembaga ini Jingklam ke program Yogi ditampoi ke Sengkau Ukur Terlihat lagi kalau janji National Council, gubernur kepala, dia pergi nong sedang, dia pergi nong som yang tres yang kini kesor jual, gubernur yang kini di press media, ibarat mau ibarat mesin, yang JNC, gubernur lalu timnya nong ilam, ibarat kelam tua, lalu ke JSU, ke JSN, SNYM. Bagi perlu perjalanan kiwa nasgai naja kiwa Emerson kiwa kecamanan yang kini ke mission kiai gubernur kepala ini ke kipok kerjaan ini walaupun sufi merasa ini cakap judicial ini walaupun peningkat nang kerku program ini hakilah kemana kerja hakilah kiki kan terang hakilah nang kerja iba kini ke mission kiai ini Neliang itu pagi wah kini kisah tu i kam kerja sih beberapa waktu kini commission kuri very pi wo sakti lapi ui wo bertalan pi ui wo boy sebi nama kini commission kau yang kini kisah kini kimat uklan yang JSC wo persia yang kerja state language app wo yang state anthem wo provide yang program pergi kerja wo asam dia bersama rim yang PRI kapan desa bui yang mak yang region dia
wajna yang ke polisi tu me demi itu waktu tungkrek tungkam kapta lagi sudah kapturi tu yang lain sudah kelilun saja kau katu wajna no ya ke polisi debita ke small scale mining policy dan ekonomi himo yang kau ada kita kau kian kenapa betul ini kira kian dia ini dalam bagi ke program ini ibu play yang ke senrai yang kita ini tahu, beri operan yang kita meeting, ibu play war